Poljoprivredniki z ruského keresturanja mali na hodu u neformalnej atmosferi pobešedovať s ministrom za poljoprivredu, ljesarstvo i vodoprivredu Branislavom Nedimovićom. U obiscu Vladimira Hornjaka i jeho familiji ministra dočekali predsjedatelj opštini Kula Damjan Miljanić i predsjedatelj Sovitu mesne zajednici Ruski kerestur Vladimir Olejar, a ti živeli jeho simpatizere zo Zvalalu. Po obihodu gazdovstva, poljoprivredniki s ministrom bešedovali o šitskih problemoch, od nevyplacených zarobkoch u dakedišnjej hladzaljni ABC Food, nedostatočných subvencijoh, ceni bujačkoh, ta po každodnjovo problemi u vjazi za poljoprivrednu produkciju. Більше ваш тотально бавим сточарство найвеcej, такого тих субвенцій і коло ціни откупного гарла і живої ваги. Да видимо, що ще деша, но господин министр так хварил, že rušila teraz linija za Tursku. Ta še nadam, že bude lepše, že bude bjehša i cena. Kruna svih zahteva jeste da rešimo problem ABC Fooda koji se nalazi u stečaju kako bi imali jednog prerađivača koji je mnogo kooperanata okupljao oko sebe u Ruskom Krsturu i to je moj domaći zadatak. Druge stvari ćemo lako da rešimo, i subvencije i zemlju, ali ovo je, čini mi se, goruća stvar da bi u Ruskom Krsturu ljudi ostali da žive. Poljoprivredniki zadovoljni, že o svojih problemoh mohli pobešedovati z odvičateljnu osobu i nazdavajuše, že rozvarka doprinješe zljepšanju obstavinoh u poljoprivredi.